Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye n'amakuru mashyashya abagenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri AFRIMEDIA TV. Nawe utarakora subscribe, reka tugusabye gukora subscribe amaze tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru agiye atandukanye tuzajya tukugezaho. Reka tujye muri Tour du Rwanda aho iri gukinwa agace kayo ka kane kavaga i Musanze kari kwerekeza Karongi. Intera ya kilometero ni 138 n'ibice bitatu, naho isaha yo guhaguruka bahagurikiyeho ni saa 2 n'igice, isaha yo gusoza ikaba iri hagati ya saa 5:57 na saa 6 n'iminota 13. Uko isiganwa rihagaze saa 5 n'iminota 2 abasiganwa bageze igisazi ku kilometero cya 94. Manizabayo yasigaye amasegonda 35, naho igikundi gisigara iminota 2 n'amasegonda 20. Saa 5 zuzuye Manizabayo Eric yasizwe amasegonda 20, mu gihe igikundi cyasizwe iminota 2 n'amasegonda 20. Naho saa 4 n'iminota 56 nyuma yo kurenga mu nkomero, Manizabayo Eric yasizwe na bagenzi be bari kumanuka. Naho saa 4 n'iminota 43 impuzandengo y'umuvuduko mu isaha ya kabiri y'isiganwa yari ibirometero 36 n'ibice 2 ku isaha. Impuzandengo rusange ni ibirometero 41 n'ibice 1 ku isaha. Saa 4 n'iminota 40 abakinnyi bane bayoboye isiganwa bakomeje gutuma ikinyuranyo kiguma ku minota 2 n'amasegonda 40. Stewart na Ilbar bafashe Valens na Manizabayo Eric mu gihe batangiye kumanuka berekeza igicaca. Naho saa 4 n'iminota 28 amanota y'umusozi wa kabiri yatangiwe kuri Gishwati yegukanywe na Valens, hamwe wa kabiri akaba ari Manizabayo, gatatu Stewart, wa kane akitwa Ilbar. Naho saa 4 n'iminota 24 abasiganwa bageze Kivugiza nyuma yo kugenda ibirometero 36. Igikundi kiri kugerageza kugabanya ikinyuranyo, ariko ubu ngubu harasigayemo iminota 2 n'amasegonda 45. Saa 4 n'iminota 13 abasiganwa bageze Ikabuye. Abayoboye igisiganwa basize igikundi iminota 2 n'amasegonda 50. Naho saa 4 n'umunota w'igikundi kigeze Gatyazo cyari kiyobowe na Green Project ya Enoke wambaye umwenda w'umuhondo. Ikinyuranyo ari iminota 3 n'amasegonda 5. Saa 3:53 abakinnyi bageze Pfunda. Ikinyuranyo hagati y'abayoboye isiganwa n'igikundi cyari iminota 3 n'amasegonda 15. Naho saa 3 n'iminota 30 abakinnyi bayoboye isiganwa bageze Shaba ku kilometero cya 30 bashyizemo iminota 3 n'amasegonda 10. Naho saa 3:28 amanota y'umusozi wa mbere yegukanywe na Valens wari wa mbere, nawo kabiri ari Manizabayo, wa gatatu ari Stewart, wa kane ari Ilbar. Naho saa 3 n'iminota 24 batangiye kuzamuka mu bigogwe. Abakinnyi bayoboye isiganwa basize igikundi ho iminota 2 n'amasegonda 45. Saa 3 n'iminota 20 Eric Manizabayo ukunze kwitwa Karadiyo yageze mu gace k'iwabo, ari mu bakinnyi bayoboye. Abafana bishimye kumubona ndetse bamuhaye amashyi menshi. Naho saa 3 n'iminota 17 witwa Mtugui na wa Maroc yamaze gufatwa n'igikundi.
naho saa 3:16 amanota ya sprint ya mbere atangiwe. Mukamira yegukanywe na Steltwart na Ilbert, wa gatatu kabari Alphayen. Saha ya saa 3:11 Matugwi yasize amasegonda 15 naho igikundi kimaze gusigwa amasegonda 50. Saa 3:09 abakinyi bari imbere ni Ilba wa Euskaltel na Steltwart wa Bolton na Alphayen wa Eritrea na Malisabayo wa Team Rwanda. Na Mutugwi wa Maroc yasizwe amasegonda 10 naho igikundi cyasizwe amasegonda 30. Saa 3:07 ubu ikinyuranyo cyari amasegonda 10 hagati y'abakinyi bane abayoboye ndetse n'igikundi ubona ko gituje. Saa 3:04 mu byangabo abakinyi bane bacomotse mu gikundi bahita bayobora isiganwa. Muri bake ukuntu isiganwa rihagaze kugeza kuri ubu. Reka tubasabe gukora subscribe maze tujye tugumya tubane. Jya hasi muri comment udusanye igitekerezo cyawe, mukomeze kugira ibihe byiza.